ብዬ እንዳስብ ነው ያደረገኝ። ይሄን ነገር ደግሞ እናንተ ማየት ስላለባችሁ ነው ካሜራ ደግኝ የመጣሁት። ብቻ እስኪ ልደውልለትና ከዛ ምን እንደሚለኝ በፊት ማናስብ ከሆነ ስለ ነገ ማንጨነቅ ከሆነ ግዴለሽ ወላጆች መሆን የምንፈልግ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊፈጠር ይችላሉ። እኔና ብሩኬ ደግሞ ግዴለሽ ወላጆች ወይም ግዴለሽ ቤተሰቦች መሆን አንፈልግም። ነገ ላይ ዋጋ የሚያስከፍለንን ነገር ማድረግ አንፈልግም። ዛሬ ላይ የሆነ ነገር ተፈጥሮ እኔ ሀይሚ ወይ ባረግዝ ወይ የሆነ ነገር ቢፈጠር አላውቅም። እሱ ነገር ቢሆን እኔ አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ ወይ? አሸማ ሀርከፉኒ አከም ጅርቱ ነጋ ቀብደኒ ሀይሚዬ ዛሬ ሀይሚዬ ቶንኮሊሳ ነው ቶንኮሊዛ መጣለች። እሱ ምንድን ነው? ብሩኬ የተኛ ነው። እሷ ደግሞ የመኪና ቁልፍ ይዛ መኪና ውስጥ ገብታ ካሜራን ደብቃ ብሩኬ ምን ብላ ነው የምትጠራ? ደግሞ ቁርስ ጋብዝኝ ብላ ነው የጠራችው። እንግዲህ እንዳያችሁ ከዛ ለምንድነው ሶፋ ላይ የምትተኛ? እኔ እናንተ አልጋ ላይ እንተኛለን፣ ሰው የወቀሰኝ ነው ያለችና እብድ አለ ፈረክ። እውነቴ ነው የምላችሁ፣ እብድ አለ ፈረክ። ታያላችሁ አይደለም? እንደዚህ ሰው አይደለም የኛ ብላ ብዙ ሰው እንዴት አንድ ላይ ቤት ሆናችሁ እንደዚህ ውስጥ አልገባችሁ ብሎ ሰው ያወራል አይደለም? ኮሜንቱም ያደርጋሉ። ብዙ ሰዎች ኮሜንት ይጽፋሉ። እነሱ ደግሞ እሱን ሲያዩ ዛሬ ደግሞ ምን አረገች ታዲያ? እስኪ እናንተ ፊት ለፊት ካሜራ ደብቃ ብሩኬ ምንድን ነው ብላ ነው የምትጠየቀው? እውነት አሰማችኋለሁ እናንተን። ኢጋ ሃይሜኒቶ ኮሊሽ እናንተ ፍቴቲ ማ ብሩኬን ረፋ ጅራ isheen immoo achi kaatee qullii fudhattee makiina keessa galtee kottu qursii nyaanna jettee waamtee diidanaa bitii jettee jechuudha. Mana namaa deemna jettee illee jirti jechuudha. Nama bira deemna jettee makiina keessa galtee kaameraa uskattee soofarra maaliif raftaa? Waliin rafnaa namni baay'een qasaa jiran tateefi maaliifidha jettee gaaffii dhiyeessiteefi jechuudha. Maaliif gaaffii dhiyeessite? Namoonni baay'een akka isheen jette waan baay'ee haasaa oolte wanta naan eeyyamamneef hundumaa asirratti intini jechuu hin danda'uuti malee akkasin ofii keessanitti turtanii namni tura jettanii yaadinaa. Waan baay'ee wanta jettaniifidha jette. Waan ofii keessan keessa turtan jechuun waan ofii dura sin dalagdani namni sunillee akkasuma dalagaa jettanii hin yaadinaa. ወይን ሃይሜን ከነ ወጀት ወይን ብሩኬን ከነ ወጀት አተን ያዲና ቦሩ ilmo yoo horre ilmo keenya maal keenye bor marra narra baratti ilmoon ko jechuu yaaduu qabna dura dabarsine otoo waan hin taane keessa hin galiini jechuudha. Kan isheen dabarsatte aamsa jechuudha chumarraani namoota ummata kana jalaan baani akkam godhume wallaahi laazim ummata kanaaf deebisaa ooluun hin danda'amu. Ummata duwii maal jechi mana tokko keessa akkamiin galuu, mana tokko keessa akkamiin taa'u otoo wal bira gahin maali dirqama wal bira gahu dirqama jechi nam tokko yoo akka ofii yaaddanitti yaadu akkuma isheen jette dhuguma. Namni ofa Burukee gizee meeqan isheen parankii irratti hojjetaa turte wallaahi jechi akka sana ta'a namni miti. Nam tokko badaa ta'eef nam tokko of dhabee hundi wal qixa ta'uu qabu jechi namni jireenya isaa boruu yaada. Fuuldura isaa akkas godhee ka'een kana keessa gala kan jedhu qaba namni. Laazimii miti. Laazimii xiqqoo tokko namni dagachuu hin qabu miti. Waan maal jedhee yeroo baay'ee amma yeroo kee kanarratti gubdetti jireenya kee boruuf yeroo kee dabarsitee hoo jedhe kanaan dura jechuudha. Aaree jechuudha dhuguma see gaafa isheen gaafatte kana jechuudha. Har'as immoo akkas gochuuf deemti. Egaa hunda namaafidha.
akka ofii kee dabarsite namni dabarsa jettee yaadinii kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Dhuguma keeti nam tokko akka ofii isaa keessa turetti abaluun kun akkasii jechuun hin ta'u miti waliin argatu. Jarri lamaan yeroo eegganna jedhanii waan dura qaalii walii galanii fi inni immoo akka diinni itti roorrisneef dhaqee biraa egaa barriitti mucaan barriitti qosoqosuuf ishee eeggiti mana sana keessa gale malee innillee mana qaba qobaatti jechuudha. Ishee eeguuf soofaarra bulaa jira akkuma argitanii nama akkasiis miti immoo kaawwan qaba kaawwa sana gaafa geenye walitti dabalamnaadha yaadni isaanii jechuudha. Isheenis akka kanaa jechuudha. Ani na yaada na dhassaba hundaa akkasii yaaddanitti immoo miti kan isheen jettee jechuudha. Kanaaf akka nama ofiitti illee akkas hojjettu kuni akkasii jedhanii nama fudhachuun tilmaamuun badaadha. Ay haymiyya tokkuma wal caaluu wal ashannafatu dhibee bara ay miskiina kaleessa ashaboo har'ammoo kotte algaaruu yaa rabbi Allah takkitti wal ashannafu dhibee jira. Egaa ልጅ ለማሳደግ ብቁ ነኝ ወይ? እኔ ልጅ ለመንከባከብ ቆራረጠ ነው ደግሞ amma burukee waamtee jirti egaa burukeen hin dhufa yoo burukeen dhufe gaaffii gaafatti egaa jechuudha amma isheen yaa miskiinitti wallah ayi yaa burukee makiinaa keessa teessi achii gadi waamaa jirti dhufaa jira miskiina wallah asii ol ilaalti makiinaa keessa teesse ay miskiina ho'iyya ኧረ ቡቡ ምንድን ነው ከላይ ወደ ታች ለመውረድ ነው ይሄን ያክል ወንድ ልጅ አይደለ እንዲህ የሆነ ጃኬት ነገር ምናምን ጠለቅ አድርጋ አመጣም እንዴ አይ ደፉት ደቡን እንደ አሚዬ እስኪ ኧረ ጉዴ ፈላ ዛሬም ቆይቶ ነው መሰለኝ ኔትወርክ ዛሬ ደግሞ ቤት ውስጥ ምንም ነው እንዲያፈላ ነው እንዴ አይዞሽ ብሩኬ ፈርዶባል ዛሬ ትናንትና በጨው አስጨነቅ ዛሬ ደግሞ እሷ በምንድን ነው የምታስጨነቅክ አብረን እንትን ጠብቅ አይዞሽ ተረጋጊ የኔ ምስኪን መታ ናግባ ምንድነው ቆየህ እኮ ሙቀት ሊገለኝ ነው በስመ አብ ምን ነው ምን ትሰራለሽ መኪና ውስጥ መስታወት አከፍሲ አየ መኪናው ትር ብሎ ቢይስ አለ ምን አስበሽ ነው ዛሬ ምን ሳጠራኝና ምን አስበሽ ነው ዛሬ ይላል ደግሞ እሺ ሀሳብ መጣልኝና ለመኪና ውስጥ ትንሽ አልቀመጥና አይ እሄ እሰይ ዋው ምን አሰብሽ ነው? እኔ ቻፕስቲክ የለብኝ ማለት ፊት ጭር ብሏል እንደተነሳክ ስለሆነ እኔ ሰራከል አይ ፈርዶባል ብሩኬ ዛሬ አንተ ደግሞ ፀጉር ቤት ሄዳለሁ ትላለህ እሷ ደግሞ ያዘጋጀችው ነገር ቁርስ መጀመሪያ ቁርሱ ብላና ሄዳ ቁርስ የበለጠ ነው እሷ ያዘጋጀችው። አይ ከባድ ነው። ለማንኛውም ስማኝማ እንዴት ነው ሶፋው ግን? ተመችቶሽ? እንዴት አልጨነቅም? እኔ ላንተ ካልተጨነቅኩ ለማን ልጨነቅ? እውነቱን ንገረኝ፣ የምር እኔ እንዳይሰማኝ እንዳይደብረኝ እንዳልጨናነቅ። ምስኪን ግን ለምንድን ነው ይሄን ያክል በዚህ ልክ ሶፋ ላይ እየተኛ ለኔ ዋጋ የምትከፍለው? ቆይ ምስኪን ሁለት አልጋ አንድ ቤት ሳሎን ሳሎን ይታ አልጋና ጎዲ ይጀደ አይ ምስኪን ፍራሽ ይጣጣና ወይ ተሰ አይ ምስኪን ግን እየጨነቀኝ ነው። ሌላም ሀሳብ መጥቶልኝ ነው ማለት ምን አይነት ሀሳብ መሰለክ? እያየሁህ ነው ሶፋ ላይ ነው ኩርት ብለን። አይ ብሩኬ ከባድ ነው። አትጨነቅ ይላል ደግሞ
hani isheen jechaa jirtu hin cannaqamiin jechaa jiranni ዛሬ ፈርዶባል ያ ብሩኬ ምስኪን ቻሊ እንግዲህ ምን ይደረጋል ጥያቄው ከባድ ነው ኤጋማ ነው ጅኒን ስሬረ ቡሊ እጀቴ ጋፈቹፍ ኤጋ ምስኪን ትቲ አሃ ኢኒሞ ዮ በርባዴ ፍራሺ ስሬ ሳሎን ኢትና ጎዲ ጀቻ ጅራ ዮና ማንቱ ሲጨነቀ ከጋና ናተ ጅራ ጀቻ ጅራ isheen immoo asaabiin dhufee jetti gaa asaabii ishee dhufe maayinni maaliif na wajjin bultu argaa jechuudha. Dheeraadhaas soofaan siif hin ta'u. Soofaan illee siif hin ta'u jechi dheeraadhallee kan biraa furdaadhallee markina qabaa yoo algarra na wajjin bulte jette as. ምን ማን አልጋ ላይ እና የኔ አልጋ ትላለች ጀቲ ደግሞ አልጋ ኮረጀት አይ የብሩክ ፈርዶባት ሙሼ ማናን ጀቲ ጀተሰዩ አይ ዱጋ ደበቹቢ ቤተሰብ ኩትኮት ዳዋሌ ጀተ ብሩኬኒ ዋና ከከሲም ነብረ ጅራ ከም ጀናኒ ሆማ ረኪነን ቀቡ ብሩኬ ሂን አማናኑቲኒ ቆባ ከረሞ ኢንስ ረተው ወየናን ጀደኒ ናፈቀደኒ ወሳነ ከሰኒ ባኤ ተኮት ገመደ እንጅራ ዱረሶዳ ዴራ ማሊፊ namni hunduu akkuma mataa isaatti yaada wanta burukee mana keessa na wajjin jiru waa biraa keessa galee jechuuf miti innillee nama akkasii miti garuu maqaa wanta balleessaniif har'a kaameraa wanta kaayee kana isin gaafachaa jiruuf ana biratti waan akkas hin taane akkamiin nama biratti akkas ta'a maqaa isa kennamuufiif jedhee yaada. Kanaafuu beeksisaboonni koo burukeen homaa rakkina qabu nuuf ilmoo keenyadha. Sibirumaa amma waan rakkinni keessan fixattanitti sibira haa ta'u homaa rakkina qabu yoo sibira galee sibira buleellee mana keessa yoo buleessi jedhanii naaf qaqqadanii jettee tan isheen haasaa jirtu jechuudha. Sodaa keessa galteetti jecha namaa tokkoffaa jecha namaa tokkoffaa immoo beeksisaboonni koo maal naan jedhaadha. Bilbilee gittime jennaan rakkinan qabu naan jedhanii jette gaashiyeen durumaayyuu burukeetiin ilmoo koo walitti hin jaalladha jedhaniiru durumaa jaallatanii imaanaa itti kennan imaanaa ilmoo koo jedhanii ay haimiyyee rakkateen afshir miskiina walla ምስኪን አያችሁ ሙሽዬ ለፈረፉ ነቲ ጣራ ጅርቲ ጀናን እንዳወለው ማራኪናን ቀቡ ለምንድነው አታምኙም? ለምንድነው አብሮሽ ማያድራው? አታምኙም ወይ ያሉኝ ሰው ባለሽ እኮ ሳይሆን እኛ በራሳችን namni jedhe ton ta'in amalakkatii keenya faniifatti deemuu qabna malee namni nuun jedhee miti kan nuti hin deemnu jechaa jira namni illee rabbi tarakee ajaa'ibaatti dhugaa rabbii wallaahi የምር በጣም ምን አይነት ክብር ነው ግን ለኔ ያለ ምስኪና ወላሂ ላዚም ኦሬዲ እናት ናት ትችለው አይደል አችለኝም ኖ እንደሚባል ነገር የለም ሰዓቱ እኮ ነው ሳይት የሮ ቀምና የሮ ካነ ከሰ ገሉ አማሚቲ ጀዴት ጎርሳ ጅራ ጋራብ እኮ እያሳሰበ ከሆነ እሱ ቢፈጠር ኖርማል ነው ስጋት እንዳይገባው ይያው አቀለልሽ ኖርማል ከባድ ነገር ነው ይፈጠራል አንቺ ሴት ልጅ ነሽ ራሽ መንከባከብ ባለብሽ ልክና መጠበቅ ባለብሽ ምስኪና ወላሂ ላዚም ይረካ ከናት ጀት ጅርት የም ወላሂ ጅት ከኔም ተክ ወላሂ ላዚም ወክብሩክ የገሬ ወላሂ ላዚም ምንም ላይ ፈጠር ይችላል ግን ደግሞ ያ ቦንደሪ
ገደብ አልፌያለሁ ማለት ነው። ልክ አይደለም። አይ ወላሂ ላዚ ሰዓቱ አይደለም ብለህ ስላሰብክ ነው። መቅደም ያለባቸውን ነገሮች ስላላስቀደምን ብዙ ነገር አለ ገና እና ልክም ማለት እዛ ማለት ወላሂ ላዚም ኢራ ሳይቴ ከነተ ከስኒ ጅራሬ እንጅሩ ኤሰዩ akka burkee kana hin jiru dhugaa rabbii dubbachuu jechuudha. Saayitii miti ati kan biraanuu dubartiidha jedhee jechuudha. Akka ajaa'ibaatti hojjette barankee dhugaa rabbii. Viidiyoon kana fakkaatti.